Sve prisutne na Krajiškom prelu u prepunoj sali manastira Novog Gračanica kod Čikaga pozdravio iguman manastira otac Serafim Baltić. Bili su tu i otac Petar Sajlović, konzul Generalne Republike Srbije Dejan Radulović i predsjednik Udruženja građana Republike Srpske Mirko Simić, kao i mnogobrojni drugi članovi srpske zajednice u Čikagu i široj okolini od Indijane do Viskonsina. Neka Bog čuva sve vas i vašu djecu, da se okupljamo uvijek u Božijem hramu, u Božjoj crkvi, za krst časni, slobodu zlatnu, za vjeru pravoslavnu. Ono što je još bitnije i što ja smatram da je veoma bitno jeste da sve druge aktivnosti su još značajnije, a to je da vi čuvate vašu zajednicu ovde. Budite ponosni na sve ono što činite, jer činite puno da bismo očuvali srpsku zajednicu ovde u Americi, ovde u Čikagu, da bismo očuvali najvažnije vrednosti srpskog naroda, a to je našu tradiciju, našu religiju i pre svega naš lepi srpski jezik. Odigran je deo predstave Srpska Ramonda Milana Andrijanića, a nastupili su folklorni ansambli Svilen Konac iz Rockforda, Oplenac iz Belvuda, kao i Dukati i Biseri iz Čikaga. Stvarno je super, lepo da vidite da su i mlađe generacije ovde, skupilo se baš puno ljudi i baš svi kako su nam dali publiku i sve to i aplauz, baš je bilo super. Pa pozdravim sve svoje kordunaše, a posebno vojničarce. Naravno i sve Srbe širom svijeta. Lepo, dobro, lepo. Ovo tradicionalno održavanje tradicije, veoma interesantno. Jeste prvi put ovdje ili svaki put ili? Drugi put sam ovdje. Drugi put. A koliko ste ovdje u Americi inače dugo? U avgustu mjesecu bit će 17 godina. I kako ste se prilagodili u životu i sve? Pa prilagođavanje je dosta teško, ali mislim, mi se nikada nećemo prilagoditi. Što se tiče posla, ekonomskog sistema, moramo se prilagoditi. Ali što se tiče kulturnog i naše tradicije, dosta teško. Uvijek ima nostalgije? Stalno ima nostalgije. S kim ste večeras ovdje, s familijom? Sa suprugom i sa decom. Hoćete neko da pozdravite pozdrav? Također hoću pozdraviti svu rodbinu u Srbiji koja me zna i također sve Srbe širom sveta. Da gledate ovdje televizijske kanale iz Srbije, iz regiona? Da. Šta koristite uređaj inače? Koristimo najviše preko interneta. Da ste čuli za ovaj Telekom Go4 TV? I ja, znamo. Ste čuli da je dobar uređaj? Ja, čuo sam od komšija, koriste, oni dosta dobro radi. Možete i vi prevesti na taj? Verovatno. Možete neko da pozdravite posebno? Pa, hoću da pozdravim svoje ukućane prvo, pa onda tamo ovu dalju i širu rodbinu u Australiji, Americi i po Bosni i tako tu. Jel se čujete s njima? Pa čujem. Gledaju televizijske emisije oni preko ovih uređaja? Gledaju. Da li ima onaj Go4 TV Telekom, da li ste čuli da li neko koristi taj? Ja mislim da baš koristi to. Koristi to? Ja. I je li dobro su zadovoljni? Jesam zadovoljni. Ovo je unuka. Ovo je moja unuka, ja. A su djeca, unuci rođeni ovdje u Americi? Rođeni su, jesu. Pa vas raduje što imaju nošnje, nose ovdje? Da, kako, nije puno srce. Skog ste vi kraja inače? U Zenci. Ima i dosta Zeničana? Ima dosta, ima u Rockford. Pozdrave šaljemo dole za Republiku Srpsku, za brata Slobodana dole, za Republiku Srpsku. Kom je mjesto A u Janji, kod Bijeljine, novo naselje Janja. Jutro smo gledali emisiju na BN-u. Na BN-u. Da, u redu je. Moja supruga to divi se, zadovoljna. Subotom ujutru gledamo to obavezno, to je baš razglednica iz Čikaga, obavezno to. Predsjednik Udruženja krajiških Srba Prelo je Ljubinko Špegar. Ako je ovo doba sala puna, to je znak da je došlo večeras mnogo naroda, mnogo omladine, mnogo djece. I u suštini mi smo zadovoljni s obzirom da večeras imaju dešavanja na još 4 mjesta, ali znači ipak narod koliko toliko je u prilici bio da podrži našu večerašnju organizaciju i aktivnost. Skupljamo humanitarnu pomoć za Bihaćko-Petrovačku eparhiju. Grade dom za druženja i tako dalje. Kako ste rešili za njih ovaj put da bude skupljena pomoć? Pa mi, kome treba, mi skupljamo. Uglavnom, mi smo cijenili da njima to neophodno da mogli ovaj društveni život odvijati se u sklopu eparhije i u sklopu crkve koja se nalazi u Petrovcu.
bilo. Je najbolja posta možda ovih godina večeras? Ja mislim da jest. Šta mislite, šta objašnjavate? Su ljudi željni ovakvih druženja i da se malo sete starog kraja? Pa je li ima šta ljepše od ovoga? Nema. Te, odakle ste vi došli, gde živite inače? Ja živim u Viskansinu, ali ja sam iz Movića. Mović, to je glavni grad Korduna. Večeras je odlično na Krajiškom prelu, sala je puna, svi su veseli. Ja mislim da je stvarno dobra atmosfera, kao obično i svake godine. Boba Mijović iz Podgorica, ali tako ili? Jeste, iz Podgorica. I tu si 4 godine u Čikagu? Da, skoro 4 godine sam tu. I kako si čuo za Krajiško prelo ovde, kako si saznao da se dešava? Sam od mojih drugova iz Krajine i prvi put sam tu. Došao sam i mnogo mi se sviđa, stvarno. Oduševljen sam i drago mi je što se naši ljudi ovako okupljaju u tuđini i što pratimo našu srpsku tradiciju i nadam se da ćemo svi da se vratimo jednog dana dolje i da jačamo srpstvo. Bilo je i puno pozdrava rodbini širom sveta. A brata Đoku i njegovu familiju, Maru Kovačević, njenu familiju, netjakinje moje Nenu i Nadu i sinovce moje Milana i Nikicu. Ovo je već tradicija, svake godine dolazimo i svake godine je sve i bolje. Hvala ljudima što ovo spremaju, ovo je doživljaj. Unuka kaže stalno gleda snimaš ti, ali nema mene nigde na filmu. Ona je u Novom Sadu tamo, ona je građevinski inženjer. Sve tvoje tamo što god ti ovde snimaš, oni tamo gledaju. Hoćemo da je pozdravimo, kako se zove unuka? Zdravka Dmičić. Šta poručuje, znači Zdravki Gličić? Ja, pozdravljate deda Zdravko Lakić. U muzičkom programu nastupili su Miloš Šegrt, Milan Aničić, Stanimir Stošić i Vuk Jon. Igralo se kolo do kasno noć, a sala je bila puna do samog kraja programa. Prepuna velika sala manastir Nova Gračanica pokazuje ne samo da ima puno Srba ovde u ovom delu Amerike, nego i da je veliko interesovanje i potreba za gledanjem televizijskih programa iz Srbije i regiona i da će popularnost servisa kao što je Go4U, odnosno GoTV, sve više da raste. Iz Čikaga izveštava Aleksandar Žigić.